Tripura hastini sajak Rejina Debbarma Bangkokni Thailand Muaythai World Championship 2023 batimungo medals manai phaika bono Lamsoklaikha bagai Agartala birbikom birkum khalawa thangai shoika 11 mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma bono karibo thangai shoika hoda hamkrai khlainai adongrokte bini nukhuni bororo bukhuk Rejina MBB rungnogo poriwi tongote bini kami angkha mandayo Tripura hastini sajak koktoma thunarungni buskango sabai khnarika bo bahaike o batalimungo thangka srai khnainai di sini tubuja koktoma Sarika ile kone go buripika Sir, you are the coach, no? Yeah. Oh, congratulations. God bless you. Support her so that you can update her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thangine dinang bronze mangkha ani opponent gotongmani skang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury roktomani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thinangla bom hai thangna rowan sagai tong log ro. Ang thina bus kangote bo kabang ma mane kabang ma compete hai tong goan bagai mane combat game rock ajaga angte bo participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango. Ar India ron la khoroko sa thang participate khai. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro bronze nu mangkha. Bom hai ma tong ni bakhata na wa bronze mani kai. Onek khushi mane angam sik expect khame ki anam sik buyano receive khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo da man thawai se pa na hai imang kha national but this time and first time international so tabuk am sik mane ne onek khushi ing tongdang ni thungmung ke bom hai thungmung Muaythai aje thamani phaine ni bengal ko government ko help da ma Kishamangka Sir Suhel Jini college ni Jini church ni members ogan chubakha mane government hoita kono reja ke na mane je poriman am to bini byaktigoto sirikhna bo am to sarkar ba bari na apla ani ni mung khe ni sin ani mung Rejina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Tripura, Rejina Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is through this. She is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Art Games, which will be again in Thailand. For these two games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those two games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai tam male jeng kaithoni sara mungsa jaga chugui maya
अब आं जे बोआसिक जरा सगै माने अब काइथने हामारि बायनि बो सगै क्या आउन बागै आं काइथनो ब्लाके हामबाय ताइनो रक मीडिया रनो बा आं ब्लाके हामबाय मारो ता माले नौनि होइकेना आनि बुसा ताबु जे आंनि फाइमानि बा बो जिदि फाइमा रक अब वर्ल्ड वाइड फुनुजांनाय बा त्रिपुरा हास्तायाव जत जागा जों नुनाय आबनो नौनि होइते बो फुनुजांमान बागै नरनो पाइप्लाया हामबाय ताइ जारा अर आनि साजुमानो जोंबाय बाक्सा लामसंना फाइनाय जत ताकु गोखुरंनो ब्लाकेना हामबाय बिसेसकै आं तैबो हामबाय मारियो चिनी फादर फ्रांसिस बचिनी जोंनो जे नाइकलो अब पाइपले हामबाय मारियो ताम हमले बसुनो मारथे जे जागा फानो सुबावो जोंनो कबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा बो अब हाइकेनो सगैखाने आं संगो अंगे आंते कैसा अबनो खातुमा याफारो चिनी जैसे बा चिनी हास्तेनि जतो लुकुरंनो जों अब हाइकेनो खातुम खाजाखाय आनि बसातिनि निनि बसातिनि अब हाइके उनानि बागै आं जतनो न कबु उताइगो जतनो जों खेला दुला खाइमानि जागुलनो जों जतो बरक बायबो सिनि जागो वाल वाइबो सिनि जागो अंगे निजिनि साकसरि काहाम गाइछि जतो जागो काहाम मान छुजा आबनि बागैनो जे जों दाबो गोबां मा हाइमा सित्रा रक बाय कुबुलै दंमा रक अब जतनो गेम रक थंगा अंगे जों हाइमा सित्रा खाइमा रक कबुइ थांगो आरो बिसि खातुंगो अंगे काहाम बर रक बाय जदिनो गेम थंगा अंगे गताबान साजुमा गताब थांमानि जागाव 100टा कान्ट्री नि बरक आ जागाव जुगु लायो अंगे अब हाय काहाम जागा रक थांगे काहाम बर रक बाय मालायखा अंगे चिनि सराय रक ताइबो खातुंनाय बरक बो खाबो जानाय अंगे हानि बुसार बो बिनि बो आम हायके हरिमानु गा आनि बुसानो बो आं फना चेष्टा नाय अब हाय रक नै आं खानो अथुंनानि तै परिथिनि कुन केबे मुंग गफेकिया अब तो किसा मिसा केबे मुंग तो फाइनाय न ता हमाले जों तो रिजा बरक अंगे रमलि जों चाना नंना होइते बो बना आसे डाइट रिमाया आंगो अंगे ते परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सरंग तंगमानि आरो बो हिमिसि थांगो मै अभिनगर जों बारा तंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखांगे अर ताइबैसा हिमि नमा फायो अब हाइगे इको मा हाइगे प्रब्लेम रखमै दं हाइबनो अब तो नों खाइना हंगे आसुक तो मा खाइनाय न अंगे आबनो आं जतो लुगुरंनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालायरंनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खाइगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतानि मायानायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खाइना नांनाय चेष्टा खाइमानि जागुलोसे जों जतो सक्सेस सिं आनि मुंके शांति कुमार देबरमा kami ang tabung mandai tonga ani para asal para angke soigeriya bisrai kami jaga tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Rejina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharokcha bronze medal man phaijak Muaythai yo jiti hoi Muaythai putai boxa bulai masing khana ang bono puila malai puro bo thanani sikang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ne ang bono hin horota to phane ni seb rok tong na bulai thani hingkang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bo ta bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharoksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tongthogo जों bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung taman himale bo kharoksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haikai kurung tebo phan boxing ton bini akurung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong जों belai khai tongthogo aw chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungthungui nai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Debbarma
bo charta gold medal man phaimani ama hai ke Tripura ni gorbo dine buri bukhuk ngi man phaimani bo Tripura ni gorbo jung belai ke tongthogo bono lamsogo ama hai ke no bo kaham ka tungtung tai bini porashona bo disturb tang thon bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyas no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma tongo aprubo am hai ken ma saka bono hai se bo belai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক ন tongo এবং bin khela dula bo thing tongo porani somoy pora khela ni somoy khela bo am hai ken line khai choli tongo am hai ken tebo chini kobungna ni musungo sara Tripura ni chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Rejina hai kai no nora go thungtani rogo nora bo ago kai phaidi ni nai chini buri bukhok songno kobung na rogo ambai আজ নো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়া সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ান সং মুং রক সানাই যা মহাই ওয়ান সক musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnene o Muaythai ni kaisa service omo hairi khaise tebu ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam kangkai jung to birodi o tongwa bole jung government o botongya haipano ang bo bini ngai kok sai na yane omo hai kai jodi sujog ri kang kai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana na omo hai kai asai phayana omo hai ka asao